te fia lava te whatalofa atu nei tai au matango fie i le mareifua mai o le tatou atu nuu i whanunga le lei sa whapea o tatou iei le po ana po sa tatou moe malolo au le neu tatou te whatasi i le alofa maleanga le lei o lo tatou tapa au siri i le langi le watu i whamalo ma le whaftai le tatou tamalangi walo na alofa le mawai le mai mo tatou i le aso ma le aso i whatalofa atua i lo o topa ia ma lo o topa malu sa moa lo whapea na maua mai o tatou whapoponga le nei tatou pokalame ma le fua mai ia whatalofa atu foi le sunga ya Marsha lo whapea ro mato lua le nei tai au talofa lava Marsha lange ma talofa dare lange mama fo ile nei tai au ia talofa lava ma lo le soifua ia whalafa mai le nei tai au tai mai lo tu soifua whapea sa mato wola i le lofa tu noa le ali whatalofa atu ie fo ua mawhaiona maua mai le nei whaasala launga i le nei tai au le ngata i lunga le tato page o le YouTube ia whapea fo le tato Facebook o lo live i le taimi nei talofa lava Whaftai fo ia lato lo whapea ona lafo me lato whi au tustusia lungo tato pages ia lungo YouTube me o fo ila tato Facebook page lo comments mai ia tato lato whi au tustusia whi au whaamaro si au i le aso ma le aso a me se fo iero mai mua mai ai le watu whaftai rawa mo le whamano ina leo tau taimi tāua ia tau te sila mai ai a wafo i se tamu whainga le tato pokalame i le aso ma le aso luas fulvalu September luas fulvalu September toi fia foi aso uma September Masha ia toi lu aso ia mai a foi le ni masina malo lava tawa tai ia malo foi fa malosi o le termi foi ia tato a savalia foi le si masina o le tausanga ia le toi mo foi ia uma foi le ni tausanga lava ia o ese le vave o tausanga le lo ia Masha ese le vave o masina pe le uma nei le umi nei atu foi na fai longa ile ke risi masi ia mal tausanga foi ia le na wala mlama fa i le ni tausanga sa le lava ia mai se foi ia le tele lava suinga ma me o tutupu i nei ona po ia wa foi da time changes and time runs so fast as if ele vai loale sa ole aso every day atango fielo sa no anga tulanga lea ona ua tele lava me o lo whaape ona o i tato mawhauwhau ai me se whai tato tiute mga ruenga i le aso ma le aso waman tua a whaape o te nofo ale nio me o le tuai e na lo le taim tuai na lo le taim a whaape o lai whai so mga ruenga po ala vai ni o me o fai le aso ele anga kuli kai mi ai uma sa le lava ole keeping yourself busy every now and then always helps ke ia le alu wa mai ale aso but you only did like a few things or po la lava se tele nga luenga o mfaiona nga luea ile aso take it easy you'll get there malora te fa manato te fo il tato malula tu nulo fa peona ma o me tato fa salanga o le temi a mata le o ele tato pokalame o le afo le iva i tai au tai tas lo sui tato temi me le iva sai o tu mai la afo le iva i le sutasi i aso tai tas o le aso nafi sa fa pia foi ona la fo me se fe autustusia me vai no le student services e fa manuia toile ya sfanau le lato pulpatonu o lato director la fionga ya malo su filemu Angie Alama o ia le director of student services e bolia toia o fa angam pa manuianga al tato pokalame awalo wa soifua ilo ma ua pe fia tausanga ai tartonu e talavo umalawa tato sila fanga o le ali sa le lava ia happy birthday malo su ia le ngata ia whoever is celebrating their birthday today, a special anniversary, an unveiling, whatever special event you have, and do have fun and have a blessed day too. Awal vaenga le student services. Excuse me. Vaenga le student services. Ola tole patino tato fa ungare fa i das farai. Ola tole patino e fola tato fa ungare das farai. Le va to fa ma lo tato pokalami. Ie o tono le tato student services le ngata la fionga ya malo so filemu amtau o karameli la to vaenga ngai le fatino ina le mal fatau ina le tato ngaluenga fi tsan fentalia o fainga o fa unga o le au mainga uma result ta mai ti pe polua nga va to fa wai le singa luenga fainga fi le singa luenga fainga fi ai fa unga marshal le fa pe le fatino ina foi version day yeah
Saulili lava saudaga afaftaibo le vaiga. It's not usually o le faugale le pe o le faunga tetele al university na sai fai o le vaiga le o le it's called the Confucius Institute. E hawa o nele ngana fasaina or the Chinese language. O le la vaiga they normally host very little classes. So celebrate ili lato tawai sina lato celebration for mana ia for le tama fainga o nisi for o ala mo fa na o mo fai ona tau aveina le mata upu afa apea or in the further future you want to take this course, please do feel free to come down to our NUS and ask for assistance. However, we could provide you with information to take this course. It's a fun one. A lot of people have been benefiting from this. And my for ye ole asa uni atu e awawa no fa scholarship I saina pe fa manuia ina. Eu se ava no ta ua le o se vai na pita ua le tono ta la mo ne university. O le wa o ina felinga ngana fa saina ngana fa saina le wa o te ma ua pe ua lua e fa unga po lua ia awarding o certificates ia I fo ia. A tato ala fa na o lo fa pe ona ta wina I le fa saina por ngana le o fa saina. Ai o le si me ma ta tia o te vai toi fo. O isi o whaia o ngā relo wa wina le mta upu lea. O alo lava mawhanau sa moa. Sa whaapea ona lato o isaina apea lato o isaina. Yes, very true. O se vaenga matango feeling na ile vaega Miss Heather vai, also Brandon, malo lava to you both for being being great advocates to promote for Ilia Vaiga I Fiso Sonia for inisi for your whānau who are interested to have a different course other than what they offer from day-to-day basis. Yeah, malo lava. Mo ai la o sa mo a e fia I lona e whaasaina. So mai tala mai a o lo iei fo le tatu a onga le a o longa ngana. A o lo tau tala. I le ngana leo le. Asenga peo sesi skill le tauan tatu wo iei. Learn a different language. Yes. Se me vengal tapel penayo Yeah, saulili lava. The more languages you know, the more cultures you are able to adapt to. Yeah, ma fango fia la ya so se te lo filo ya me si fo ina o ye sina mala anga ile I se lo fa so ya fa pe na fai. Awa tele fo tatu halum fa na o fo tatu voi ma sa na o scholarship o isaina. Wa afa pe o me o lato tau sanga mua. Yeah, o lato fa saina Saulili lava. Yes, from experiences and sharings from most of our friends and our dear ones, they have been there for quite it takes 6 to 5 years. But first of all, at the tao na idol awa inalang ana fa saina ile tau sanga mo ina ia fa faingo fielo isi tau sanga ona tau avel course. Yeah. Atu e whamalo and congratulations al tato pokalame. Ie foi la maua lea ngā awala stofi nei le whapea e whai lato waia whaunga e a foi ia. Ie whalau I loa toi foi lato o roa maua lato tu spasi lea I le tato ngana lea o le whaasaina. Masa e se updates mai o le tawaiangal finance? Whaftai. First of all, patalo fatu le mato vaenga, al mato pule fatonu, Sua Diamond Brown, ia le mato vaenga o le accounts receivable, Hai Luisa, Paulo, Rosina, and our payroll team. O usu me vaenga ngā They came on spot 8 o'clock. Also our payments team, Gladys, Jacob, Pautea, Lido, and our assets team and everyone. Talofa lava, malosi ia. And Papa, and also our drivers. Talo for everyone. On site, 24 le umifo for le so mai. On a note to that, ile mato vaenga le finance o lo tama fai atili pe ile fa awa wina ma fiso soani ile vaenga le student admin ile fatau taina le o vaenga o ofofau. Most people are still coming in pay in lato forms and submit everything. Like 5 survey ilunga litato pangal AQU. Has been graduates for the upcoming graduation. So lalai pe now na file na baeng lo to tele lava manai turn out or to tele o alumfa na o mafai no atu uplift ye lato graduation count and
o le mea e malia e tina na tale sfulua pe wa afa foi sfulua o le lai tale lunch break ai ngā solo to le lai ngā a lot of people coming to uplift their gowns but I guess o le fianga foi leia I lato wa you know la whauina o le si vaega ia o lo o whaalupe le tato vaenga le o le payment tuition o le payment arrangement ia ai tala lava no to te susu watu wai ia whatatala noa ia tutuunga o le tato o le payments for le tato pilia onga ia so far we are still updating with our suppliers, our outsiders and those who are helping out I live whaafeta wa inga leo o mea o lo mana o mea resources ala university ia o lo whapeona alu lile ia le process and everything else ia wafo ile whaamaleina fo o e o lo whapeona whesosoani mai I le tato university and everything like that but nevertheless all is well on our end peo le sile vaenga pito sili ona Tele lava tūlanga ese o lo whapeona lato whengaruenga ai vaenga le finance wai ta ulol me tau tupe I le se me whaingofi le watu I le whamahalo fo I tō lava le tato pūro a wanga le hewhi le tato vaenga le finance la whionga I a sua a mese le malu le lato whengaruenga ia e wha ngai o ia o la peo la tō ia le a watua se leni e wha e a whoia ia ngā ran lola ia leo le tato universite wa ailo o fufau wa ailo o fufau lo tupe na sefe me lava ya so le wo to tolo le tato fa unga I las farele nei ia wa ailo o fufau manase le ni fa ngai o tupe o le me va vena lu ese malo limba o tupe va vena lu ese malo limba very true ia ale bata portofo I le fa so ida vale posi le leo se le ia I ula vaina se tangata ele whau pe whali I fo ele le mwhai ona sawali ele aso ua taupoina but yes le tato vaenga le Visions Restaurants o nei e tatala I le afas full tasi I le afal tasi o le baso muli nei o le baso muli nei o le Visions Restaurants vai loa wanoa nei misi o le tato baso muli nei a wā I le assessments lea po practicals a halam whana o lo whapeona o ngal tato pokalame lea o le certificate to tourism and hospitality. Ona o le vai aso nei e wha umai. O le aso nei, o le aso lulu ma le aso tofi. Vai aso le rasau. Keita hai pe whengaluenga I fui halam whanau I le fontanga lea, fontanga tele lea ale malo le pūlenga. Saule lava. Tato kanso. Ia, vai oe rei wisiela wa wano pēna saunga ia Darren I tu lau sola. E le ngatai lea tato mai lango soa nei o tato walo mwhanau. O lato tama whainga foi lea wa foi so lato sa ili manuia. Ia wa foi a inga numa e kalesia. Ia saule lava mana ia ua mwhai una whaonga mai le whanau ina ia to prepare for the catering o le this is one of the very important events ale NUS is to have their council meetings every twice a year. It's not for any other purposes, but it's for the reason being of establishing better ways and to promote better ideas. Whaalele au nanga le university and mai se I le tuta wawao. Le watoi le whamalo ma whawhtai fo le tato pokalami. I tato paanga umatai tas. Paanga lo whapeona so tau au ma le tato university. Aia ware whaalele ina leo o le au nanga le tato na mua. Ma lo lava lo sai whawhtai lo tau whapalpali. Ma lo tau whiawhai me whaatasi me pea. Mal tato la mua nei awa e umalo vai aso le awa pe for ta ura sonna to lua lava vai aso I to la onga le ma to le program le certificate tu e mai alo vai aso le asau o le aso muri le ma to aso le o rota mai ti tu la to I le rota mai ti asmalo lo la smofua aso lua lo a matal la work experience a matal work experience alum fa now mo sila fio matua o I lava lo TVET o I lava lo TVET o te pokala mere ye o lato last assessments lava lea o le work experience o le work experience awa e pe mo lava lo work experience as certificate to tourism and hospitality so final assessments le fai baso name la baso lea ya tu atu alam fa na e o tu I ngaluenga
wale le au ina le o to mai lo fa peona la to au ina mai la matanga la vol tau sanga se pa e si ui yeah, that's a great mai for sina initiative ma le tam fanga for ia fa le ia for ia au nanga ai ma se for le tu wa nga mol fa now yeah nai it's good because it puts them in different phases of how the course will be carried out yeah fetau lo la ma le taimi e anga va ai lo ma maul fa ilonga ma fai lo no fa tu tonu o matanga benga ia wa te lele mala anga ma le lo ile hands on the job yeah salea o se lera ba se fatuanga fa mole I tatu matua a fa pe ona te sila fi o walo e TVET o ia o lata mai foi te mi fa o lata work experience ele le lava lo tata no ro walo pe te wala au mai foi wala au mai foi I lo I tatu university a me se TVET e fa tata no awa o lo umana mai ona abe tu si tu sanga I tu tatu pa e watu I tatu alom fa nau awa le fainga le lata work experience awa e foi alom fa nau e watu work experience ai ko e sare me o ai e sare me o ai e o alom fa nau malatu log books e au mai foi report mai me na lata fainga wenga ai e va ai pe pasi pe le pasi ai a fa pe ala vai le pasi ia familia to yo solar sta usang ai a fa pe o tino u la volta me titi awa le o tau le la tau nu la tau nu fa mo to ta si la vol ta tum ta pour practical assessment alia for tourism and hospitality fa va ya so yo fa va ya so yo la to pokala me le work experience pe for ta u pa fa va singa so se mea lava po so se fa mo lava e lata lo fai unga mata lon fingta amas sauli le lava ale ye fo ile fenga tai le mafai fo una lu itawi dai le tamai titia unga e tama fai atili tu mai lai le si tu ya te matole vanga le ungam fenga lenga e wo lata e le fa unga le course po semta po au amata na fa vai yes fengta yo fa paling yo le unga mal fenga benga but ya le loto o le tamai titia unga e tau sinyo tau wibi saili ili manwea ya e mafai lava mea uma on site to titi lava tau lo fa moi tama fai atili it's not the end of the road so keep it up keep striving you got this week 11 nei yes va so suta sinyo tato folang ol semester lua lo fa anga solo la lata na uma nei masina la uma fo tato semester ba ai la le sau fa so songa o mai o luita au luita umana e fai ro pe nga I lo le au lo rafi pe sa tara va palangi it's gonna show what you're made of what you're capable of what you're capable of wista maiti e watu ro telo me ha onga me ki fa mai wo stress me wo overload fa di overload at some titel over telephone over people ta over easy po kala me bo solo priority ya e lo la vale me town fa mo mua awalo lu mana awal fa manu yanga e ro terminate te we fa pe o fia mo ye tawi mai ya terminate le ai o ngaluenga e fai terminate mal fa ma oni e te sele lu manai mare manuia e tusa mal finangalo lo tato I fa ola amas saule le lava ia o se lu itaule na mo o tol fa na to tam fa ia ile ni foi nisi within this short period of time yo to le tato semester ia tam fa ia tili keep it up and strive as much as you can you're almost there ol fa vai vai yo nisi na motunga afa po nisi fo ia fa tuanga mtu alalo ama ua nei tangata vai ia watu malul tatu atu nu masha ala vai for tapo kalame inisi nei o fa silanga ia manisi fa fianga ona to taliu mai de lo pokalame ole malei fu mai
gentle but strong, for suffering long. This is my love for you. So shout from the city gates, hear heaven bless this day. Let all the elders say that this love was worth the wait. Let go and hear the sound, pull all the barriers down. O whanau o me poeata, o suinga lele, e amata mai a au ma oe. This is my love for you. Change for life. The thing that I do miss about Samoa is just the love. There's an incredible sense of unity and family. And if it's all right, we just want to sing a song that reminds us of home. No say Oriana, say esa salamai, it's enough for my maunga, ma efa amaliu liwai, tau fawa tene matamba, etau ayola to say. Pepe se ile Oriana, lo se Oriana, eso solo imauta, ele tukutele, ai tau fele fele, tukua oe mai anamu. Say Oriana, lo say Oriana, vole fua matala, talando aitama, iafi oe. Sei tu fa sa bali bali le masina, ma pepe sei le Oriana, lo sei Oriana, eso solo imbauna, ele tu butele. I town fele fele, lo sei Oriana, lo sei Oriana, lo sei Oriana. Eso solo imbaunda, ele tu
siria ma le pitsu fu pasene o tangata maliliu lalangi e afua mai fa mai le pipisi e yai mai o fatu kanesa fa mai o le ate ma fatu ngao ma le mai suka e tusa le ma le fast fu martasi miliona tangata i tausanga taitasi i Samoa la vaia o fa mai le pipisi le mafu anga o le tele o maliu fa fuasei barus fu malimo pasene o tangata matutua i Samoa ua mau le tino puta ma o le afar faitaua o fai o tangata ma le fu marpanua nga ile ona fu marfata usanga matutua e fai ngo fiona afia i fa mai le pipisi o le tulanga la matia o le soifua e ono afia ai fa mai le pipisi e afua mai le ulolo tapa o le leta o mafata tau tango fia o le aba malosi ma le lefa nga yo ina o le tino po le snap o nei mea umai mafua mai filifilinga tatou te whaia e mawhai ona whaiti tia le afianga i wha mai le pepesi pe a tatou filifili te tau to ule te paa tau mawhatu mea ai pāleni whaiti tia le tau mawhaava malosi whanga yo i le tino i tebi uma mawhata ua siaki masani il whare mai whaia mo oe whaia mo lo a inga change for life. Clean hands, save lives. Ai e tele ul fale lotoa e te tau lava ona fulma o lima o lo ia i lava se te pua o mona saunia e a ona mulmurita ia i le fulu ina o lima ia whaonga lava nisi o vaila au fulu lima ina ia mautinoa lo malu pui pui a mai nisi o sia mai a afia ai i se whaama. O le tu o le whaonga ina fo i o tatou whale tā ua e pe ona sila fia. E te tau lava ona whanu mao tatou lima i le taimi e mai ai ona whaonga ai ona fuanga. O mea ai matau mawha ia sa o loto mai siama. A mata mai le fulu mamao o lima. E tele soifua o le ala vea ina mai i whaamai. Pe a whaonga paipa ua mai o na fausia. Ia sa o loto le fale ai mai siama. O no fuanga fai tele matumutumu e au pito silio na lamatia. A wā e to o tele tangata o le auia. Whaonga paipa o lo i tutono le tato lotoa. A e a ngai le pasi. Fufulu mua o lima. O le pasi, o ni no fuanga wā pia e whai ngō fie o na pepesi ai whaamai. E mawhai o na lavea ina ma whaasauina pe a whata ua a wala ma whata ita inga. Fufulu mama lima. O le aunga lea ma le whaamoe moe e ao o na whaalau teli. Tātou ngā lulu e whaatasi mo le mālolo ina. E ao na mata lava ia i tātou lava. E sili le pui pui. Nai lo le tautonga fitia. Ina mama, whasau i ngai leona. Matangi o lango na ya oi hani Peo se miti Peo se mai Bay 25 on the beat Walita si ela si sasala peo ni ala si lo walo fa fama oni suoti ayo suta ofi Sauta mate Bemo ni lo alofa A ova ayoma Tamalie lo angala Tasi oi lo lo To oi la umate bo To ye opa tafi mala Ilata mafuta Ia iso ai le fili Atata mafainga Ai ote mafaya Talio mana, ultima fire, allo fili mandile lo fontumalia io fanonga, etele lo fole
tonu ai o mana tu fa pe we wa wa. Remember what I said, it's a silava lo say. Na ova ayuma tamalie lo ama. Tasi oi lo lo to oi la mate bo to ye o patafi mala ilata mafuta ye iso ile fili atata mafainga. Ai paleni, toanga ekoleni, tauma fa ole nua nua. Fruits, be vegetables, sa be lua. Faanga yo yo mai lontino, lue mai, pasau fika. Mama papa sa kasisiba, mole soi pua malolo, ina kakao ole happy sa ole ika. Eska mako piku kama, ufi mau kengi, ako sa salapa. Manga yo ole sile se bebesi, fa mai uma wale ko bebesi. Everything is good, it's so sexy. Pau la me, I'm a confident. I'm a right now. Let's go, hey. Yeah. Stella, just escaped 9-5. Danger boy, Bomber Cloud Road boy, Zaga. Let's go. Ingotora ebelela. I let my fight on the air, lua to my aveo utinga. Ni upo tafahamtala Uniyo ulele maniyo uleanga maile amatama Ai afaila mafua umaneimea umasungoso uleanga Se I ela ulau mai mafa asino tonu mai po ea so walopa
calling up the mayor, I got vices. Fan of the old schools, I majored the classes. Life's like a movie, but they never credit traveling. Flow with the wind as the rhythm keeps the balance. Blazing every trail, my pursuit never rested. Wish there was a door to heaven so my dad can visit. Never sinking low, gotta keep sight of the vision. Until the sky will fall, I'ma keep creating music. And now I'm cruising, elevated door, I'll join the movement. Feel the music flow through an animator's muses. When opportunity knocks, you better let it in. Pain is temporary, but the glory's everlasting. Come on. E motora e pele la E lema fai ona e alua tuma ave o utinga Ni upu o te whaamtala O ni o ulele ima ni o uleanga mai le amatanga Ai awhai la e mafua umanei mea umasungo so uleanga Se I e lau lau mai mawha asino tonu mai po o pea so aloha You run my battle like a street kid And nothing but deep down inside I was burning Cause nobody know what it took for me to get here Me go wanga fire kuso que leke I've been grinding hard like 6 years Was walking out Usto, I'm switching 6 gears Bang, 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 they never wanted to hit that bang, bang, bang Did it on my own without no gang, gang, gang I was dancing to beat as God's playing Where did it all go wrong? Came this far now singing this song So now it's been so long All I want is your la 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 All I want is your la 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 But that's okay, baby Whatever live Wapeita o seita Whatever Lea e sauba ai E te alofa mai Se I e tali mai Pele ai E ngotora e pele la E lema fai ona e alua tuma ave o utinga Ni upu o te whaamtala O ni o ulele ima ni o uleanga mai le amatanga Ai awhai la e mafua umanei mea umasungo so uleanga Se I e lau lau mai mawha asino tonu mai po o pea so aloha Stella, just escaped 9 to 5. Danger boy Bomber Cloud Road boy Zaga Faina ora alofia imafatianga Ua avelola eangangaleanga Ua ole maungangana Ua mamafa
le ni fasalanga ua o tau la fo mai nei leanga isi ni tama ua e wha maua lunga maloa ea o mea maua lulunga ma e wa ai maua lalo ilo ufaloa lo talo fai lo tau mawhai la umanu le sa tuki mai wana o le tua e si la fia lo tau mawhai e si le toa pulelo na loto nei lo le a e o le olo le a i si tasi e tu fa amau mai le nei o langa e leo le fale le meta ua le anu fale ia fa amumua e tawe le tua le tangata e moni lana tatua e wina tinga e tali lava i loi mata Sausili o loto o le poto i la lune o le vali luma e sili le toa pulelo na loto nei lo o le a e o le olo le a i si tasi e tu fa amau mai le nei o langa e leo le fale le le anu fale ia fa amumua e tawe le tua le tangata e moni lana tatua o le fa'asausili o le fa'amogolunga pese ma'i o maongolunga kaunga fua i le kalaiani pukane saofenga iai mai le mea mogolunga o le mukia lava ngai iai o le kosikosi lima o le fa'amasingosingo magumalo lava malo le mea sauai o le omosai ma le loko maualalo o ke kaukingoa e iai lava le aso e fae ainga e magumalo e pe ala for omosai kofukofonga e o mai le o sea o inga sfau kuanga wai kofu lava kako mamafau fonga au angi kaukau mio kakulangonga o le koe magumalo e fa'asoso mai le kau makena volonga le toa pulelo na loto nei lo le a e le olo le a i se tasi e tu fa amau mai le nei o langa e leo le fale le meta ua le anu fale ia fa amumua e tawe le tua le tangata e moni lana tatua e sili le toa pulelo na loto nei lo le a e le olo le a i se tasi e tu fa amau mai le nei o langa e leo le fale le meta ua le anu fale ia fa amumua e tawe le tua le tangata e moni lana tatua Malie Tangipa Malie Tangipa Malie Tangipa Malie Tangipa Sound the drums, the bar, they hit them very loud.
Come down and see Samoa, watch him sway about. Witness the Fa'atobati with Tama Samoa. So come on, get ready to see, do you want some more? Oh, who am I see? Fa'atobati my pizza, polo, Tino Lefan, Ila, Ula, Falalu, my Tauliba. Oh, who am I see? Fa'atobati my pizza, polo, Tino Lefan, Ila. Who is Samoa? Come on down, sway about, Siva now, this is how. Siva Maya, Tena Maya, Siva Maya, Siva Samoa Manaya. Zenu hea vai pasaulo puffa paolo paki posa sa mai venga ole pepe elo fakigo due hea vai awo ngai malolo pelo ele ngu pole paki popo se milo pelo koke mai la lo se ki pasa kabagale sa pofa apolo bakule mena se yo e kama vai baso se oka venga fimale apaka enoa loa balo vai bakuma ka wala ki wala so ya kele kung yena masi bakogi fa ke fa oma ole pepe o malo so mo mena pese Siva Maya Tena Maya, Siva Maya, Siva Samoa Manaya. Siva Maya, Tena Maya, Siva Maya, Siva Samoa Manaya. Siva Samoa, Siva Samoa. Who my Siva, Fatang Pati my pizza, polo, Tino Lefan, Ila, Ula, Falalu, my Tauliba. Who my Siva, Fatang Pati my pizza, polo, Tino Lefan, Ila, Ula, Falalu, my Tauliba. Come on down, sway about, Siva now, this is how. Siva Maya, Tena Maya, Siva Maya, Siva Samoa Manaya. Who is Siva Samoa? Who is Siva Samoa? Saula ia tau e vai Yesu mawo na o ia lava le tali yo manong so se taimi o ia lava na fetalai o le atu na tali mai me umate mana o ai va atu tali tonu vai Isutula ina sautau ya que riso na oi tali mayo tamana o sitasi etsulia na oi le tali wana oi ya wana Yesu le tali Faiwa e mafatia Usatula imaya Faangalo leo langa tuwai Salamo ma e tumawai
Bo imaya Yesu Ria ole filemu Natafa asa olo tumay oe Ifay nga tao na neyo langa Gusto tula imay Sao tao Yake riso na oe Itali mayo tamana o Sasi etsuluia Wana oia Natali Wana oia Wana Yesu Natali Usutula imay Sao tao Yake riso wana oi Tali mayo tamana o Leai Sitasi etsulu iai Wana oia Natali Wana oia Wana Yesu Natali Usutula imai Sao tao Yake riso wana oi Tali mayo tamana o Sitasi etsulu iai Wana oia Natali Wana oia Wana Yesu Natali Wana oia Wana Yesu Natali
Se whatalo whatu le tatou pokalame ma le fua mai le nei tū la le tae au. Pe whapea no whatua e mai mua mai, whatalo whalawa, whamalo lava, le tau tonu ua mahai au na tau mawha pe tau sami whaisau malu o le tae au. O wā pe o le vaenga pito sile le tā ua o le breakfast. O le breakfast, ano breakfast ngā ngi kai awa mas. Ia o le ipu kofe lava ia ma le pancake ngā this morning. Take away. A mana tuatu tatou pokalame, vai sau malu o le tae au. E whai wā pe o so su enga ia tan whai. O le breakfast is the most important meal of the day. Very true. Wā pe o aso nei o tele tā wā ai tangata i o le toast. O le au fua moa, pe o vaenga whai ngō fie ia e a whaia. E whai una tō ngā sia pe ngā se seina i tae au. Al matua la. Kamara ngā e kau kala mai ai manga o alwai salo. Matai ai ngā kau kua kungu e fia tele i tatou tina mata mā matua. Sa lela mai ai se maoi lava i lato lava i rau. It's something, it's better off whamai a lato i e si atu le se, you know, no preservatives, po nisi fo i o me ere toton. But it's just, you know, natural food. Natural fruits i e mo mai lau e lel. Awa o sila fia umana tunu, tato matua. Tanga tato matua i le whapea na whiola mai aso la o lato e fia lava lato i mea i Samoa. Fia lava lato i mea i Samoa. E o tato ma le whalai moa. A me ka la ko ma le mo Samoa. Ngā whai o mause ia se ia manuana, you know, whai se vai soup e whaasua whoi. You know, that's something e fia ia ale ngata na a lava ngā sina whaalifu ia ma le tea. That's perfectly enough for them. I mean, e oka ko ma le steak, e ka mela ko e makut po masimba. Flakul po masimba. Ya, vai tatou ia no fo le tau sio tatou matua, vai se me tau sami lom tua mal to ina vai ma oinga fi to fa malo aturon sai wa taton. Le o singa wenga fa ngo fi tau si matua. Ai o fa manuianga. E silia to fa manuianga e maua. Nailo isila me pa e tau si matua le fa malo atua i o tatou e foi lo nga fatia ma fai lenga luenga mata ngo fia wa o le fa manuianga lava le tulang e si mea marsha tatu fia whaftai atua i o tatou vaenga i o tatou lau mua o tatou cleaners ma tatou maintenance a me se foi tatou skurati sa le lava whaftai foi langalangu sua ia a vaenga le tatou a university mo i lava e se asea lava i loa ia a tūlanga po ia whainga luenga i tite whaia ia e a ma le tua lava sila fia mea uma ia o le tatalo fo il tatou po kalame ia whamanuia le tu e tu sai fo i lo o tō ngā lua i fo i mole lau mua nei. E whaftai atua i mwhamalo le tatou po kalame la fionga i atuala le taitai le o le maintenance ma le security a vepe fula fionga atu pai ia mano vaenga au cleaners awa e le fai ngo fienga luenga si vaenga ia mesel au kilingi le lava fai le fa mamai every day ia ai ele tau sisi lava ni si le you know se fai male lo fo le ni si lo you know cleaning after you but nevertheless me sai fale se turo lava ni tai au me sai fale ta fale ta o lo bon ma vina pe ia tulanga le tu mama ma vaenga whaapea le po au whafonga mai tatou alom whana au whamolmole o vaenga uma e tau lea o ina lava oi ai sa vali fo ai lunga mo se lapisi pikiluna ai pikilunga ai alu fo ia i tono tatou whare le ta ua tulou lava na te sila fia lava o le afele vaenga tau na e whaia e o whalai tono potua onga e te me watu i tono potua onga. Wa pe ero se potua onga. Sa le lava ia ole matutua fo ia o lo fa pe no ul fale atu tono potua onga. Ai i le ona se fautuanga ia ele awa ia ele pokalamene ia o tau tai tasi ia na ua ia tato utilities e mawhaina tu ua ia you know le o tau tapore lapisi se tulo ia awa whalfiso soni tato vaenga lau kilingi le whamamai no tato whale aonga me se fo ia al vaenga le a watu iwa senga o le umana ai tia i lapisi umana ai tia i lapisi mo le sila fia e alom whanau e te uru whale mero tono le tato university e le o tō wawa ai mātou o tō ntamaiti. E le o tō ntamaiti.
o matou vava ai atu ia o tau mo tangata o matutua. Once you enter into our university, you are considered as a matured student. O le winga le whamatalama, e tau le whatonua o I me whai. Wa e loa wa e sila fia lava le vaenga e tauna e whaia. O le la pisi a e sa vali atu fo ila e au tafo potu a o ma o. Te whai atu a pisa ni tamatia e whaiwase. Awar whape to te wawa ai me fifi le mu whaia o ma ai ono lo tu wawa no atu pe a te oi. I e lo ele me tauna whai. Wa e si aso te sau whailo wasenga. Ia o le mau foi le afol te reo taimi. Ia o wasau lo e whafo o ke ngia ka meki. Ia wa e se te whaalawe lawe pēr whai wasenga. Lea la a whaalongolongo mai tatou alam whanau. Lea ua tatou o le vasa su tasi au o toi mau se taimi. Yes, very true. Ia, tama whai atili, o le whautuanga foi tata po kalame, tama whai ia poani meo lo whapeo na e whale tonu le taimi nei, le taimi nei wa te tau foi ona whai se suinga. Se suinga le le te loa e te tau I le meo lo e tau sinio ai ni. Ia lo se me e atili, ona tato whale tonu ai I se taimi oilum. Tata nolo mele mai mawal taimi o suinga fo o mele le, o mana tua lo wa peo la so sa masa. Sa saulungo tato o pega te whai langi a me se fwoi tato Facebook, ma newspaper. Sa wha peo na whai ele lotu whalelei. Lotu whalelei o tato vahenga wha upu whai o tato malo. Au ua le pōmala e le umina ngase malo o tato watunu. Sa le lava. O se vaenga matongo fie le na. E sa ai lava ai ai le nganga le li me uma e se le matango fia o me tato te vavaia pe for pese a le lotu la mosa po le taiti e le me uma wa ya Yesu a fata se mai o ye tato te mawai le file mu sa le lava e tele fo ina lunga la lo I la fo I aso mawai aso na mawai ia a le mana fa malo lo mana fa san me le li ia fo ai mai ia le to afile mu le wa ia nei malo fo ile no fa tatalo I tama tina matutua le tato watunu ai le ngata lea o e lo fa pe ona fael finangalo le li so se fata fai taulanga fa fetai lo to no fo talo fa pe fo I mato nei sa tato tu ma tu lava le li ina fa sino ala mai ia alu watali mai te o maul file mu maul tato malo ia ka fetai le ali mo me uma lava o tutupuni ona onas tu sa awara na ta ua tel pokalame nei tula awa ese ia ai tu fa le lava ile swafo le ri awa tulanga foi lo o il tato la asanga pol tato fo langwa le e il tato university nei vai tau vaso sutas e ia lava tama titi oro fa pe ona fefe ia alu fa ia onga e tama ti olo fa pe ona le uma assignments passing due date le alu va sema la to ia pe lo at risk fa le of failing po la to ia le la vet mato va nga ia wo lo a mata ona yele ia inga po yele va no e fa pe ai ona la to le fa manu ina la to courses po la to pokalame po la to mata o po le fa pe fai o le temine o lo walu e fa le luma o fa ia o ia to no fosila fia o fa ia o ngani so sunga o lo basenga lo malu fa ia o la to o lo tau ma fai lava la to o la to lo tau ma fai lava ina ia fa tau no ina fa moe o alom fa na le au tau ina awa afale to no mal tamai titi e fisingir fa ia singir fa ia o ai no fosila fia ma malo ma tu lo fa pe on fa fong mai o lo tama fai lava sunga tama tai mali fa ia o awa pe fefere oke pe fefere oke ele fa pe tafao le se me on ai sa fa malo tu fa ia o le ai se me fa pena le se tu langa fa pena ma ia sa le lava sa nonga ia e batu fo ia ile fa malo ia li ma tama tai fa ia onga e tu sai vale a lo to tu ai fo I au nanga whale awa o ngā wale, whale rio o tau au nanga I tamitia o ngā.
ele whaingo fia fo ilo o tau pito la au. Ai ono lo tau nau tai fo ina ia mause lumana i manuia whanau ia. Lala le fo le na tau, you know, tama whai ai fo i whalilea so se awala awale manuia. Malo la wal tau atai malo wha malus. Awa ele ngata i tutono le tato lau mua i sunga tamai tai mali whaia o ngaro whapea o na tau taia lea mtata. Ai o tato whaia o ngaro whapea o na whaia o ngā yo tato primary school o tato kolisi. E patut whamalo yo kindergarten. Ole primary. Very true. Malo lava to our teachers, everyone, whatever you are occupied at the same time, ya lo e out tawi naile ya o tato whanau wase man via malo lava, and thank you for having that patience enough to take care of such a vocation for all of people to be well educated. Ele ngata ifa ya onga teachers in profession, but also those who are role models and who are teachers in your families and wherever you go to. You know, it's always a blessing to have such people, role models like these. Yeah, if it's also ani foi, ai ni lape po ni me lo se se fai na faso, if it's also ani ina ia fa le po ala ni me lo lape ia leitu ma leitu. E o sfatuanga na tato pokala me yalo foi whana o lo whapea o na tau whale tono rato mea o nei te mi vaso su tasi. O e tata noi whaia onga, o e tata noi whaia onga pe iai se vahenga. Whai ona toi whai, ina mawhai e ona toi oso lunga rufua. Ma ia toi whamanuia ina i loa, lo tama whai, wai mau lo tama whai. Mai mau le video le a onga na totongi na i o mātua. Mai mau ia tupe i au mai ui. E whaare tonu lava ona o lo le, lo whatala le, ma lo whatamala. Ai alu whanau, o e tata no tau whaia ha onga pe whape. E lava se mea o tau whaale tonu i o mata upu. O le vai aso foi nei, le vai aso muli o a onga o malolonga tamiti a onga. Ia, saole le lava. Ia, masalo i tono a onga malo. Tono a onga malo. Ia, okay. So, ia, mātua, ia, vai whale le o tō whanau, ia, malu pui la tō o nono whai ma whaamuli mai i tono tato ainga o anga i mai ia, le au mātutu e whenga luenga. Mana ia si malolonga i tato alum whanau o wai le whaingo fia foi le vaianga o le usul tai ao, ia whatua mai le fiafi. Mana ia lava si malolonga i o tato alum whanau lo whapea o na lato maua ni vai tau. Ia toi hae foi la ia lea, o le vaianga mulmuli foi lea, o le lato vai mulmuli lea, po le lato term mulmuli, o le lato ia. Ona whanga solo e lola ha ia lea o lato suenga mulmuli. Masha lo i tato daylight saving. O human sui la wati. Wow, toi titi sui whawhia le wati. 2 hours earlier, 1 hour behind. But nevertheless, yes, le tau longa te lava tato polo kalame ia ba tau sisi le taimi te ifo iwa e you know sisi le taimi nei ia, but you know always put your timing an hour behind, right? Or no, do not change your time. It still remains as it is in the before Tusana o lunga lava o tato devices lunga lava o tato telefoni o lunga kako computers no wa sui. Yes. Lunga la tato wati whai vai la lea. Se turo la, tato wati whai vai lea, po tato wati analog. O la tu mau lava, Ia, ngā lau kako kama kuai ia. Yes, very true. Yeah, also, there's a setting on your PC, and whaina whasosania whai, e change ai le taimi o le wati, te ifo. It was to say what, you know, there are notices that our people are sharing on Facebook to help you change your electronic devices to its normal setting without being affected in daylight saving mode. So please look out for that and, you know, make use of it. Oisi vaenga o foi apita te fie e mere e o fesui ai tai. E isi o lai o luma e isi la tuma. Pe la mana ia lo tau suma te mituai. Ai o tamana val te mfo. Sabe lava ia ole ia ana nafia mali fa nafi to titi ia ta apisi matova ngale ile fale ala fatwa tato ala se le tami fo fa pe wa fa malia tele anytime I tato tami mana but nevertheless you know, let's be aware of this. You always check on your time po sa te you know the way maulu mai se me ia ale Waile taimi o lo wati po umona toi whaasao
pe u tanto ave tu pe fa penga ke digital ia I lo la val tai miro fa pe ona ye lo what ya me se foi nei vai tau te fa mana tu atu tai miro tato pokalame le wo ia o le afori vai tai au tai tasi ma lava e masha ia sa fo sanga mun muli ai fa una ta pokalame faftai lava mole avado oi no sina fa mana tu muli I le vainga le tato graduation. Yes, there is a graduation on the 1st of October. That will be on Friday. But before graduation, on Thursday, there is a rehearsal. It is very important that you attend. It is very mandatory so that on the day of graduation, you are aware of your seating. Ya awani itoe awani yaise a fe ese inga ese taimi muli tu lai mai ile setting o le me o ia ile tato no foanga so ele lava le vala au mai lo su wa ile taimi tau au ina lo tu spasi but you are already in the line so therefore to fa manatu atu ile tato rehearsal probably it ma send aku le tato message online or perhaps the message has already gone online. So therefore look out for that and yes, we will see you on rehearsal this Thursday. There's a time there also given, so yes, hopefully. Probably the last day or Thursday, but to be on the safe side, come on Wednesday. Elele lavalo mao imelele ia na lo toi salamo muli ia iwotu bai ia ayu ilea. Tato ia tau nofo tau longo pe ia ma baba ai pe po ni si ia fa mana tunga lungo le tato Facebook page ia tato we'll keep intact from there on but nevertheless you all have a blessed and a safe day and God bless each and every one of you. Thank you. Ia o le tato pokalame na po tato si uina le tato pokalame o le malei fua mai le nei tai au la solua la foi se upu ala fo atu po se anga o le tau tamali no fa fonga mai sa mo fa mon le aswa atu vai malu puenga yo to fina ngalo o tu ala lava ia fa fa tuanga lava patu fa tuanga ma ua nei o ma o lava ni au na vai ai wa lava la sanga o to nei aso ia tau tai le ali ia sa mauli nei aso sanga le mbu me o malava tato to felwa ia ma tato a inga whanau ro whapea on tato walwale ni teimbe o tato yeinga ruenga ma tato a inga tato toi wheloa e le aswa tai au le aforiwa ai mo le teimi nei ma le pokalame ma le fua mai ai mese ma ua nei ma le sunga a masha ia tō wha ma ia manuia.